Dragi moji, dobro mi došli na još jedan nedeljni ručak i Radinu kuhinju. Ja sam se danas odlučila za možda laganiju verziju, ali dovoljno kalorično da možemo preživjeti danas. Moj jelovnik za danas izgledat će ovako. Pileća supica. Za glavno jelo odlučila sam se za lososa u lisnatom tijestu. Od priloga pravit ću rižu kao i punjene gljive. Pored toga bit će i meksička salata. Za današnju poslasticu pravit ću krem brule, jednu laganu kremu sa voćem. Ja se nadam da ćete ostati sa mnom do kraja ovoga videa i pogledati izradu mog današnjeg ručka. Danas sam pravila pileću supicu, sad sam procijedila i sad ću dodati mesne griz noklice. Izmutila sam jedno jaje, naravno posolila i pobiberila. I dodat ću 3 kašike griza. Možda će mi trebati još. Ja dodat ću još možda i jednu kašiku. Evo ovako. Ovu gustinu da dobijete. I sad ću ovaj griz dodati pola bijelog mesa isjeckanog. To je meso koje se kuhalo u supi. Ako hoćete, možete dodati koju kap ulja, mada ja ne dodajem. Ovako. Malo ću pomalo stavljati kao male okruglice. Ovo sad ne kuha jedno 2-3 minute i gotovo. Jedan od priloga za današnje glavno jelo bit će riža. Ja sam ovdje oprala 350 g basmati riže i dodat ću gljive. Gljive ću samljeti da bude totalno onako sitno. Ja inače kad pravim rižu samo je na vodi kuham i to je to. Tako ću i ovaj put, samo ću dodati malo gljiva. Sad kad sam usitnila ove gljive, stavit ću u posudu zajedno sa rižom. Malo mi bude onako finiji ukus. Promiješajte. Uobičajeno kad pravim rižu ja uopće ne solim ni najmanje. A vi sad, naravno po vašem ukusu posolite i dodajte bilo koje druge začine. Ja ću možda dodati samo pri kraju malo peršurovog lista. Ovo ću sad naliti vodom, a pošto sam pravila pileću supu, stavit ću malo i ove bistre supe. Možda jedan dio supe, a 2 dijela vode. Ovdje imam za sad pola litre, ali ne znam da li će mi sve trebati. Evo, neću više stavljati, samo da onako ogrezne. Znači stavila sam oko 250 ml vode i oko 150 ml bistre supe. To ću sad kuhati na jako laganoj vatri. Sad ću pripremiti i drugi prilog za današnje glavno jelo, a to će biti ove gljive. Ove velike gljive koje se barem vamo zovu portabelo, mislim da se tako svuda zovu. Ja sam skinula ove peteljke pa ću to isjeckati. Ovdje sam otopila malo putra i isjeckala peršunovog lista pa ću namazati ove gljive iznutra i izvana. Ovo je slani putar. Inače ste mogli primijetiti da ja jako često pravim gljive na razne načine jer baš svi volimo. Posolite malo iznutra. A ovdje ću sad isjeckati ove peteljke. A također imam i ovaj cherry paradajz, njega ću prepoloviti samo. To će biti moje punjenje za ove gljive. Pored ovih usitnjenih gljiva, paradajza, ja ću dodati i svježi mozzarella sir. Pokušat ću to nasjeći.
Mislim da je to dovoljno. I sitnit ću na komadićke. I sad ću slagati. Najprije ću staviti ovih gljiva. Gljive punjene gljivama. Interesant. Evo ovako. I sad ću dodavati malo ovih cherry paradajza, malo sira. Koliko već volite, dodavajte. Ovo može čak poslužiti da bude i predjelo. Odozgo ću staviti malo bosiljka. Ove godine sve sam začinsko bilje sijala, tako da mi je drago da mogu sve koristiti iz moje bašče. A bosiljak je jako fin, ima ovaj super miris. Isto stavite ovako samo malo preko. Odozgo ću staviti još malo ovoga putra što mi je ostalo. I sve ću staviti u rernu peći na 200 stupnjeva Celzijusa jedno 20 minuta. Za glavno jelo ja sam se danas odlučila za losos u listatom tijestu. Ovdje sam stavila 200 grama krem sira, dodat ću malo, samo malo, možda pola kaščice bijelog luka u prahu. I dodat ću špinat. Špinata dodajte koliko volite. Ja možda ću staviti jedno 200 grama, jer on se stvarno onako skljune kad se peče, tako da nikad ne možete staviti previše. I ovo ću sad izmiješati. Možete staviti čak i u mikser ako volite, ako vam je lakše. Dodajte i pola kaščice soli. I evo, to sam nekako umiješala. Ovo ću sad malkice ostaviti po strani dok razvijem lisnato tijesto. Ovdje imam 400 grama lisnatog tijesta i to ću sad razviti. Razvit ću jednu koru možda 40 cm sa 30 cm otprilike. Evo, ovo je dovoljno. Sad ću staviti pola ove smjese preko tijesta i ovako ga lagano razmazati. I naravno sad preko ovoga špinata i krem sira stavit ću losos. Ovo je onako jedan veći komad. Malo sam ga osušila i oprala. Stavite preko, posolite. I vrlo malkice dodajte maslinovog ulja, vrlo malo. Tako. I utrljajte. I stavite ostatak ove smjese. Ako nikad niste probali ovaj način, ja vam svakako preporučujem, pošto izuzetno bude fino, a ujedno i dekorativno. A tu se može dodati još kojekakvog začinskog bilja. Jako lijepo ide i mirođija, ali što ja znam da moji svi ne vole miris mirođija, ja sam sad stavila samo špinat. Jedno jaje malo ću izmutiti i namazati ove strane tako da se fino zalijepi. Ako trebate malo svečaniji ručak, ovo vam je odlična ideja. I sad prebacite preko jedne i druge strane.
I ovu stranu ovako prebaciti. I prebacit ću sad na ovaj papir. Izvana malkice narežite ovako. Ne trebate ništa previše. Premažite sa jajetom i stavite peći na 200 stupnjeva Celzijusa, a možda jedno 25 minuta. Sad, meni to uvijek teško odrediti, a svaka rerna je drugačija. I na kraju došla sam do pripreme salate. Danas će to biti meksička salata. Ja sam ovdje već stavila kuhani grah i kuhani kukuruz u zrnu. Možete kupiti i u konzervama, nema problema. Sad ću nasjeći malo paprike. Ovaj put imam ovu narančastu. U ovu salatu generalno dodajem ono što moji vole ili izostavljam ono što ne vole. Sve zavisi. Isjeskat ću jedan paradajz, manji paradajz. I dodat ću jedan avokado. Jedan avokado je dovoljan. I njega ću isjeckati. Neka vam bude samo mekši, ako je jako zelen, onda nije baš ni ukusan. Sad ću praviti creme brulee. To će biti moja današnja poslastica. Naravno, to je neka francuska poznata poslastica od samo 3-4 sastojka. To je obavezno, to je stavite 7 žumanjaka i 140 grama šećera. Ovo možete praviti, zavisi za koliko osoba vam treba, ali neka mjera otprilike, 1 žumanjak, 20 grama šećera i 112 ml slatke pavlake. Kratko ću miješati 7 žumanjaka i ovaj šećer. Šta je prednost što se jako brzo sprema? Samo se malo sve umiješa i gotovo. Dodajte 1 kaščicu vanila ekstrakta ili možda 2 vrećice vanilija šećera. I sad ću dodati 800 ml zagrijane slatke pavlake. I sad da imate domaća jaja pa da su onako žuta, to bi bilo lijepo, ali šta je tu je. Ja ću ovu smjesu vratiti nazad da mi je lakše izlijevati. Ovo možete sad sve izliti ovu kremu i to je dovoljno, ali ja uvijek volim dodati malo voća. Ovo su svježe maline i borovnice. Također creme brulee se peče u ovim keramičkim posudicama. Sad ako nemate te posudice, možda bi, nisam probala, ali možda bi mogli sve izliti i peći u jednoj većoj i samo onako vadite sa kaškom. Ja ću otprilike po 1 kaščicu dodati u svaki bilo koje voće volite. Sa mangom, ja volim sa mangom. Bude fino osvježavajuće. Ako nemate svježe voće, naravno možete dodati i smrznuto i ne morate ništa odmrzavati. I sad ću naliti ove posudice. Otprilike ovako, 3/4 možda su, ne baš skroz do gore. Ovo nisam dugo pravila i baš sam se sjetila da je možda sad vrijeme. Ja ću sad u ovu posudu naliti vode. Dovoljno, evo nalijete otprilike da do pola bude pokriveno. I stavite peći na 150 stupnjeva Celzijusa oko 25 minuta do pola sata.
Dragi moji, dobro nam došli na naš nedeljni ručak. Ovdje su moji standardni gosti, a ja sam za danas pripremala pileću supicu sa ovim noklicama od griza i od bijelog pilećeg mesa. Ovdje je losos u lisnatom tijestu, portabello gljive punjene sa sirom i sa ovim malim čeri paradajzima. Ovdje je riža sa gljivama i meksička salata. A možda vam nisam do kraja prikazala, u meksičku salatu dodala sam još 4 kašike limete, cijeđene limete i trunčicu maslinovog ulja. Ništa više, to je sve. Pa sad, dragi moji gosti, izvolite. Hvala. Hvala. Znači, ja ću prvi... Pa ti si prvi da probaš. Su velike, pa dobro. Ti malo rijeđe uzmi. Eto. Ajde, ja ću moje baki. Ajde ti svoje baki. Bako. Primakni bako. Dobro. Inače, jako je ovdje vruće kao i kod vas u Europi. Tako da možda nisam previše, mislila sam ja toga još nešto spremati, ali vjerujte mi, prevruće. Dosta je, sve je dobro. Ne možemo jest 5 jela, jel? Ja. Po vrućini ništa, salate i dobro. Supa je odlična, blaga, pravo po mom ukusu. Baš je fina, sam ja mrkve što ne volim. A ti ne voliš mrkve? Ja ne volim mrkve, a drugo sve fino. Mislim, razmišljala sam da li da pravim supu danas ili ne zbog te vrućine, ali znam da je to ostala navika da se redovno nedeljom mora praviti supu. Supu smo pojeli, malo se uznojili i odmorili. I sad ćemo probati glavno jelo, ovaj losos u lisnatom tijestu, krem siru i špinatu. Evo ja sam jedan već komad odsjekla. Čekaj, stavit ću sebi. Zaista nešto predivno, fino, ukusno. I ako niste probali na ovaj način, svakako vam preporučujem. Men pola toga. Pa onda ću tu... I men pola dosta. Rado, imen, tanko i... Hoćeš ti od mene polak? Ajde. Evo ja ću vam pomoći, ovo je malo djetalna riža. Ne toliko, ne toliko. Ne toliko ti ne voliš riže, dobro koliko pojedeš. Poješće. Koliko pojedeš, ajde. Gljive, ćeš probati tata gljive? Trebalo. Hoćeš cijelu ili ćeš možda prepoloviti sa babom? Sa babom, ne. Ako nisi siguran, mada nema tu ništa loše. Dobro. Salate. Da. Dobro. Ova salata je baš onako osvježavajuća, fina. A čini mi se da dobro ide uz ribu. Čemo li mi prepoloviti ovu jer velika mi je možda. Baš je fino. Meni je sve super. Je. Odlično. Da probamo i salatu. Možda sam trebala još malo limete, nije baš kiselo. Da. Dobra je. Nije baš prekisela, ali dobro, to je sad stvar ukusa, jel? Ja. Možemo još malo limete dodati u dozu. Ćeš ti malo? Ima po malo limete, ti ne voliš kiselo, a? Jel se tebi sviđa salmon? Da. Losos. Znaš da je ukusniji od ovih gljiva. To znači da ti ne voliš gljive, a ja sam mislila da voliš. Ručak smo završili i došli smo do slatkiša. Danas sam pravila creme brulee, ali
Moram reći da je ovo sad nedovršeni krem brule, odozgo se još pospe šećer pa se to karamelizuje ili sa plamenikom ili stavite na brojil u rernu. Nisam to ovaj put radila zato što je svima nama kad to stavim dosta slatko. Tako da sam ostavila ovako kako jeste, da bude fino, kremasto i ne preslatko. Izvolite. Ja ću prva. A ja druga. Meni taj najveći. Evo tebi najveći. Krem brule je generalno jako kremast. Kako ste vidjeli, svega 3-4 namirnice i super. Odlično, osvježavajući. Ladno, lijepo. Ove mamine maline su malo kiselkaste, pa što kaže mama, baš osvježavajuće. Ja. Dobro, dobro. I tebi se sviđa? Ja ću ovaj jedan ponijeti kući da imam kod... Dobro. Koliko ti je dobar, a? Dobar. Mama, tebi se sviđa isto? Mama inače voli slatko, njoj svako Baš je slatko, fino. super. Baš je fino. Pa će vam biti malo ova mala posudica. Nije za dosta, za sad je. Za sad je dosta. I evo došli smo pri samom kraju današnjeg druženja i nedeljnog ručka. Zaista je vruće, žurimo svi da se dohvatimo debele hladovine. Hvala vam svima što ste pogledali ovaj video, nadam se da ste uživali kao i svake prethodne nedelje. Vjerujem da će vam se nešto i dopasti, a ja vam svakako preporučujem ovaj losos u lisnatom tijestu. Do sljedećeg druženja, za 7 dana, ja vam želim svako dobro. Pozdrav svima gledaocima na Radinom kanalu, imate šta da vidite. Pa ko će da fali ako neće tata? Mama, šta ti trebaš da kažeš? Odlično, sve, ja isto kažem koji tata. Sve ne mora biti ljepše i bolje. Baš je odlično. A šta kaže muž? Hvala svima što redovno pratite Radin kanal i naše nedeljne ručkove. Sve najbolje. Ćao, Sve vas doviđenja. pozdravljam.